čuo sam i video, čitao reakciju Šiptara na pojavu ove knjige Zadužbine Kosova na engleskom jeziku koje je vladika kalifornijski Maksim Vasiljević objavio i hvala Bogu da je to učinio i da je naša predstavnici ili predsjednik i ko je bio na tim razgovorima poneo tu knjigu da se vidi. Ta knjiga je urađena sa velikim trudom 86. godine, pred Kosovsku godinu, rađena je 2 godine pod predsjedništvom patrijarha Pavla i ja sam bio glavni urednik kao dekan Bogoslovskog fakulteta koji je ceo sarađivao i još oko 34 lica iz akademije, akademik Radovan Samardžić, pokojni Dimitrije Bogdanović, Matija Bečković i tako. To je bio kapitalan rad koji pokazuje čije je i šta je Kosovo. To je galaksija srpskih svetinja i manastira koja je opisao Milan Ivanović, koji je dugo godina bio direktor u Zavodu za zaštitu spomenika na Kosovo i Metohiji, stručan čovek. I onda je rekao, ne čini mi se Matija Bečković, ajde Šiptari neka napišu 3 stranice koji su to njihovi spomenici na Kosovo i Metohiji. Imaju nekoliko džamija turskih, imaju par mostova turskih i šta imaju više. Tada sam ja napisao također da 13 naših crkava je bilo u Prištini, uključujući i sadašnjo Svetog Nikole, ali su većina njih pretvoreni u džamije, odnosno rušeni, pa na njima podignute džamije. I to sam opisao u jednom tekstu naše crkve u Prištini, koje su pretvorene u džamije. I Šiptari su to radili, oni se busaju u prsa sa famama, sa fantazmagorijama. Kad smo bili u kongresu govorili, on je govorio, imamo dokumente u Vatikanu da je to Šiptari gradili, dajte pokažite da dokumente. Ili priča da su Srbi izvršili 12. godine genocid, a u stvari oni su 14. godine izvršili u Koriši, celu četu su na prevaru razoružali i pobili Koriša gore prema Svetome Marku, manastiru. Tako da oni na druge sturaju, držte lopova, što kaže na srpski narod. Oni zašto tako sa manijom istrebljuju srpske manastire, pale hrastove, pale Dušanov, recimo, bor kod Uroševca u Nerodimlju, koji je 1335. posađen i zapali su ga jer je bio dosta šupalj i pao je na crkvu malu Sveti Arhanđela u Nerodimlju i rušili su sve odreda naše svetinje. Zašto? Zato što im vodu u oči. Ja pisao sam o to, jedan je član partije i to visoki član partije, možda centralnog komiteta, Šiptar pesnik, pisao je pesme u senci bogomolja, jer mu smetaju srpski manastiri sa svojim kubetima, Dečani, Gračanica, Ljeviška i koliko još ima. Prema tome, oni su tu u bednom jednom položaju, iskompleksirani i onda naš kriju si za svoga prsta. Još bi nešto rekao, to bi možda bilo dobro da se ima prevod engleski dvojica, Aleksandar Petrović i Danko Kamčevski izdali su knjigu, Matica Srpska izdala u Novom Sadu, 219. Kosovo na kraju istorije, izuzetno dokumentovano. Pokazuju, recimo, između ostaloga, ko je albanski narod. To nije narod ni domorodac, nije. Prvo, to su ime Šiptari nije od orla, nego od vrhova, onih oštrih vrhova, kao što je kod Dečana, kako se zove iznad Dečana, Prokletija, onaj vrh gore. I tako mnogo drugog šta. Pa onda vrlo temeljno dokazuju da je Đurač Kastriot u stvari Srbin. Njegov brat je sahranjen kao monah u Hilandaru. I bila je albanska kula, ima i sada njene ostaci. Kad pođu iz Hilandara, sve to Trojici gore Spasove vode, tu je bila. Monah, brat Skenderbega, koji je od Turaka dobio to ime kad je poislamljen. I čovjek je pobegao od toga i došao i podigao ustanak. On je bio pretposlednji borac za spasavanje pravoslavlja od turske okupacije i od prisilnog turčenja. A Šiptari su neki iskoristili, išli su posle
donekle smanjenja stanovništva u Kosovu sa velikom seobom 690. koja nije bila pražnjenje Kosova, jer već prvih decenija do 700. godine imaju zapisnici, odnosno dnevnici gde se upisivali dobrotvori. 200 sela u manastiru Svete Trojice u Mušotištu i 200 sela u Deviču srpski daju priloge. Znači 400 sela nije se ispraznilo, a to je već ogromno za i tako dalje, nego Šiptari se kitite tuđem perjem, to im je osobina. Pa onda Sveta Angelina je Srpkinja, njena majka se zvala Vojislava. I kako je, oni su bili njihovi roditelji i Đurđa Kastriota i bili velikaši cara Dušana. I onda su ljudi bili u službi srpske i bili Srbi. I onda se borili za pravoslavlje. I on ima i sada gore u Lješu njegova kula, ali ne možemo da dođemo do nje, gde je on bio 1644. kad je borio, posle njega su bili ovi u Crnoj Gori Crnojevići i na kraju naši hercozi, Kosače, Stefan Vukčić Kosača i druge vojvode srpske u Hercegovini. Tako da nismo mi tek bez Korenjakovića kad smo bili tada u Nerodimlju i vidimo kako ruše naše crkve, tu su 5-6 crkava, uroše manastir gore kod jezera u Nerodimlju, pa onda taj bor kad su zapali pa on pao na crkvu Svetih Arhanđela i došli su Englezi. Ja kažem, vidite vi ljudi šta rade, oni nas iskorenjuju, jer i to žaca, to ih smeta. Šta oni imaju tu, čega imaju? Kažem, od naših crkava pravili su džamije, od turskih mostova su proglašali. Šta su oni, koji su oni radili? Neće valjda sada proglasiti za svoje spomenike masu džamija koji podiže Saudijska Arabija ili koji turski predsjednik Erdogan podiže ogromne blokove kuća i stanja u Prištini kad se pođe ka desno od bolnice pa uz Veterni gore ka Čaglavici, to sve turski njihovi. Oni imaju strašno mnogo pomoći od te nesrećne, licemerne Evrope koje su miliji. Evo sad je tek pokrenuto i hvala Bogu što je onaj Švajcarac Dick Marty što je otkrio tu njihovu žutu kuću i te manipulacije koje su otimali, sekli organe, učestvovao čak jedan turski hirurg u tima i ta žuta kuća ovamo kod Korče, kad se pređe od Vrbice u Drimom u Albaniju, prošao sam i kroz Albaniju i ostaje još idem u Draču, bio sam u samoj Tirani, bio sam dole u Elbasanu gde je bio srpski vladar, kralj Jovan Vladimir i divna njegova supruga Kosara. To je legenda srpske istorije, Stevan Sremac opisao, to sam dobio u gimnaziji kao poklon iz knjiga starostavnih, jedan veliki zbornik, što je Stevan Sremac pisao o tome, o tom dobu i tako. A oni, kažem, oni se kite samo tuđim perjem. Eto, sad su Srbicu proglasili za Skenderaj, a to je u stvari tursko ime, kad su ga na silu obrezali i poturčili. Oni su to radili prve decenije 18. veka, kad su silazili gore sa Čuka i postajali janičari i dobijali su ovamo u Metohiji plodne delove i osvajali, zauzimali. I zna se kako je nastala albanizacija, prvo islamizacija, pa albanizacija Srba na Kosovo i Metohiji. To je tako poznato da tu nema mnogo šta da se, ali oni manipulišu. Oni su, znaš, gradili, što ruše kad su gradili, navodno da su gradili. To je sve bedine bede beda. Žao mi je, ima dobrih ljudi, reći da kažem. I patrijarh Pavle je govorili su mu stari Šiptari u Prizrenu,
moj Pavle, boje se oni koji su mnogo puta promenili kapu sa tim Čelepušom, pa onda čuvena ta, kako se zove, Prizrenska liga. To je Turska njima obećala da će dobiti autonomiju, ali ih je koristila kao te, kako se zovu, janičare, koji su gušili u stvari ustanke balkanskih hrišćana među prvima Srba, da ne bi Turska izgubila Balkan. I to je bio svrha te čuvene balkanske kongre, šiptarske kongre, albanske kongre u Prizrenu. Ima tamo i zgrada koju su sačuvali i tako se hvale. Da, i šta da pričamo? Šta su uradili u toku ovoga okupacije albanske? Nažalost je Tito i njegova politika antisrpska i izrazito nametnuti komunizam. On je zabranio povratak proteranih 100.000 Srba sa Kosova i Metohije i zabranio skupštinski 1945. godine povratak tim ljudima. Nesrećna njegova država komunistička, pa sve do Miloševića, sve to bilo komunističko i nije vratila Srpskoj crkvi zemlju. Da je to vraćeno, mi bismo imali teritorijalno većinu zemlje na Kosovu. Vratio je koliko hektara u Dečanima Milošević i do danas svetski sudovi su to priznali, ali gospoda, okupatori u Dečanima, selu Šiptari, ne daju još Prizrencima, odnosno Dečancima, da uđu u puni posjed tog svog imanja ispod manastira, ispred manastira, da im je Pčelinjak, recimo tamo, i Košnice, i. Kad je došao nesrećni NATO, to je bila okupacija i treba prvo reći da je Kosovo okupirano od NATO-a i za njima su išle legije Šiptara. Prvo da kažem ovoga, jedan naš čovjek iz Đakovice je zvao svoga suseda Šiptara, šta je sa mojim sestrama? Oni su jedno selo iza Đakovice, tamo prema Erveniku reci. Ovaj mu kaže, nemoj dolaziti, oni su pobijene i bačene u Ervenik. Ovdje je došla neka grupa mladih iz Albanije koji se tako ponašaju kao da će 100 godina vladati bez Srba. Dakle, došljaci, uljezi koji su, i zato je u Đakovici tako netrpeljivost prema svemu srpskome i prema onim jadnim monahinjama u onoj crkvi pokrova Spenija Bogorodice, 3-4 bakice tamo žive, a to je bila Srpska ulica poznata. No, kad je došao komandant NATO-a gore na Filmskom gradu u Prištini, naš patrijarh se sreo sa njim, Pavle, ja sam bio prisutan. On je rekao, gospodine generale, vidite li ove svetinje? Peć, Gračanicu, Dečane. Narod koji je gradio ove svetinje nije narod zao, niti narod genocid. Oni su samo tada govorili genosajd, a nikakav genocid nije bio nad Šiptarima, nego je bio obratno genocid nad Srbima. Ali to je prolazilo kod njih kao što su ovi Bosni izmislili Srebrenicu. U Srebrenici nije još nađeno ni koliko, ni 4.000, 2 put više je pobijeno Srba oko Srebrenice. Kad je onaj Naser Orić izlazio i srpska sela praznio, bio sam posle svetog toga. Sam ja proveo rat 92. 95. u Hercegovini, znam te sve. Ali je to licemerje Evropa, kao što je sada ovo licemerje sa izbeglicama. Šta oni rade sa tim izbeglicama? Tu dolaze mudžaheri, mudžahedini i uključuju se u muslimansku vojsku u Bosni. Ko zna šta nam spremaju još od toga. Tako jedno licemerje, nažalost. I da kažem, jedan naš izbeglica, sad je prota u San Francisku. Bio je četnički mladić i uspeo je da izbegne u Ameriku i tamo živi sada. Pitam ga ja, oče Proto, što je Amerika takva? Ona je nama pomagala u Prvom svjetskom ratu. A što se sad ovako prema nama odnosi? Oni su napali NATO-ove vojne snage na naše Košare,
kod Đakovice, pa onda na ovu planinu južno prema Prizrenu, na Paštrik. To je bila čista invazija NATO-a na srpski narod i srpske svetinje na Kosovu. I to je okupacija Kosova, to je već otvoreno. Taj, dakle, Prota mi kaže, moj vladiko, Amerika je tada bila republika, a sada je ona imperija kao rimska. I zato se tako ponaša. Neki izvinu. Možda je ova opomena s ovim virusom, s ovom pandemijom, zato što je zašližilo od nemorala, od licimerja. Celo čovečanstvo je ogrezlo u nastranostima, u budi Bog s nama, da ne pominjem sada ovde šta je sve, dokle se došlo sa tim nemoralom i tom posunovraćenošću evropske civilizacije koja je zagadila čovečanstvo. Stradaju i mnogi narodi pod tim uticajima. Dakle, naše zadužbine Kosova su bile veliko delo koje je pokazalo, ima i karta o tome, ja je zovem Galaksija Kosova i Metohije. 1400 od 12. veka do 18. crkava i manastira. I one stoje do danas, većinom imaju porušeni, imaju oštećeni, imaju demolirani, kao što je u Mušutištu, recimo, i manastir Svete Trojice i ona crkva Uspenija Bogorodice koja liči na Gračanicu i tako dalje i tako dalje. Sve sam to prošao i znam i danas sam sad skoro bio mjesec dana, obišao s kraja na kraj Kosovo i opet ću ići. Tamo je svima nama pupak, što kažemo. To je srce i ne naše, kao što kažu Jevreji govorili vekovima dogodine u Jerusalimu. Mi govorimo dogodine u Prizrenu, tom divnom gradu, na Bistrici, što ima Ljevišku, što ima gore od Svetog Spasa, što ima toliko malih crkava, što ima Svetoga gore manastir kod Svetog Arhanđela, pa i porušen od Sinan Paše, koji je uzimao kamenje i gradio džamiju. Ona isti Arnaut Arbana Sinan Paša koji je spalio telo Svetog Save. Sveti Sava je postao mučenik 300 godina posle smrti. Smetao mu Sveti Sava, moćnoj Turskoj imperiji, a ovaj je bio u službi njenoj, Arnaut Arbanas, da. I tako. Mnogo znam i mnogo patim, što kaže pesnik, mene sve rane moga roda bole. I zato idem i na Jadovno i u Jasenovac i gde god drugde. Naša dolina Neretve, kad su Latini, nažalost, bacali kaluđere u jamu u Žitomisliću, pa pobili u Prebilovcima 860 Srba, žena, dece, pa smo podigli malu crkvu Vaskrsenja, oni su je minirali 92. Sad smo podigli drugu, veću Vaskrsenja, arhitektonska lepota od pokojnog Peđe Ristića, našega arhitekte, naslednika, onoga Deroka, velikog arhitekte srpskoga i tako. Ali izdržat će ovaj narod. Ovaj narod ima duboke rezerve, duhovne i duševne, ima veru, ima nadu i ima ono što govore sada muslimani u Mostaru. Pogrešili smo i 41. i 92. što smo išli sa Hrvatima. Trebali smo sa Srbima, Srbi brzo zaboravljaju i brzo praštaju. To je, ali sad je kasno. Da nisu Srbi im pomogli, oni ne bi ni približili se Neretvi, sad su prešli tamo do Šantićeve ulice, blagodareći Srbima koji su im pomogli. Jer su i Hrvati bili potpuno istisnuli iz Mostara, doveli su svoje radnike tamo u fabrike i šta ja znam sve, gde god su mogli zauzeli su. Podižu sela na srpskim imanjima dole u dolini Neretve, ne pitaju nikoga. Ti isti Hrvati, što je Dučić rekao, to je narod koji je najhrabriji, nešto se ničega ne boji, nego se ne stidi ničega. Ali izdržat će Bog, izdržat će nam. Krst nositi nama je suđeno, vaskrsenja ne vi ove smrti, ni uskrsa bez velikog petka. Eto, toliko.